kad su se složili ofenzivu na Žumberak, tu na taj naš kraj. I Švabe, Italijani, Ustaše i svi da će ovaj kraj napasti i partizani, ali nisu, partizani su bili pametni. Pametni su bili kad ste u sirotinji, onda je gore iznad Oljana jedan brijeg, znate. A Italijani su imali pogled na taj brijeg, Golobrdo se zove. Oni su imali onaj pogled, a partizani su bili pametni, pa kako je taj brijeg, onda su išli jedni te isti okolo toga brijega, pa se sakrili pa opet nazad. Tako išli su u razmaku na 5 metri partizani. A ovi su snimali pa su išli, vrag zna koliki su to partizani. Italijani su bili tu i pari je samo bilo i strašljivi su bili u tome. Se pravi... I onda su došli su tu i do Brezovice, Italijani, a vozko su od Novoga mjesta trebali u Doljane, ali se nisu ufali u Doljane ići. Nisu se ufali u Doljane ići jer i tamo su bili. A ovdje su bile grde borbe. Tu i dolje gdje je ta kuća Štubljerova i tu su partizani ubili Italijana dosta. Istinu ću sad kazati što je. Inde su se Italijani došli do tu i povukli su se, nisu se dalje od Brezovice. Brezovicu su popalili i povukli su se nazad, a partizani su branili to i onda su se povukli nekud okolo gore i utekli i ko je moga i ko je čio ići s njima, sve su partizani pobrali da se spasu, ako dođu nas ne poubiju, koji dođu.